sama da se nađem tu. Nakon 10 godina uspješne suradnje s grupom Magazin, Jelena Rozga počela je solo karijeru, no i dalje surađuje s bračnim parom Huljić, pa tako i većina Jeleninih novih pjesama nosi njihov potpis. Ti nedostaju dečki oko tebe, ono sad kad nema Magazina? A imam ja još više dečki oko sebe, sad ih više nemam 4, imam 5 mladih momaka, to je grupa Tempera koji su mi iz Jaska, od prvog dana radim s njima. Tako da i dalje naravno pjevam uživo, dakle nikad mi nije palo na pamet ići na matrice ili pjevat na playback. Bivša plavokosa balerina zbog svoje sitne građe često bila na meti dežurnih dušobrižnika, koji su joj nerijetko znali predbacivati da je premršava, a često su je proglašavali i anoreksičnom. Pa neka pričaju, šta ću im ja. Voljela bi vidjeti toga koji to priča, vjerovatno je malo onako korpulentni. Ne, uopće me to ne zamara, ja jako puno jedem, zdravo se hranim i zaista ne opterećujem se s tim pričama. Zaista me nije briga. Recimo, evo, sad smo pričali o kosi ovoga, ti se u biti nikad ne bojaš? Ne, nikad se nisam farbala. Hvala Bogu da sam mamu poslušala, dala mi je dobar savjet. Kad sam ušla u ovaj post, rekla je nemoj da te nagovore da se farbaš. Poslušala sam je i sad mi je drago. Koliko si inače brineš ovako za sebe? Koliko često ideš recimo na pedikuru, manikuru, frizuru? Jako se brinem o svom izgledu. Manikura, pedikura, svako 20 dana. Jednom mjesečno idem kod doktorice Gošović na tretman lica. Poznata po tome što iznimno štiti svoju privatnost, Jelena nije željela otkriti ime muškarca koji je zarobio njezino srce, no ne skriva da je sretno zaljubljena. Kako ti dečki inače prilaze? Se boje s obzirom da si slavna? Pa nisam primijetila, pogotovo ovdje u Splitu. Nisam primijetila da se boje, priđu, pokušaju nekakav ulet, neki je uspješan. U principu... Ko je bio najuspješniji onako? Što te se recimo dojmilo? Pa ja u principu ne volim da mi se sad nešto počnu hvaliti, ja imam ovo. Jednostavno, ja pokušavam da se meni taj momak sviđa bez obzira šta on radio u životu, koliko on imao, mora biti dobar, mora me držati ovako i to je to. Je li ima neko ko te već tako drži? Ima. Si zadovoljna, sretna? Jako sam sretna. Is she a singer? Yes. Yeah? Yeah? Oh, what do you sing? Pop music. Sing Croatian? Yeah. Can you sing something for me now? Gospe moja, obuci mi bilo to mi... Volim te. Will you marry me? No. Poželim da je oko mene dragi svit, a ja razlog što se raduje da ga svima pokažem. Jesi za neki veliki pir, možda neko veliko vjenčanje, si ovako privatnija osoba pa bi to napravila, tipa idem u Las Vegas, udaću se? Pa ne bi baš tako, ali iz dana u dan, jedan dan bih htjela veliko vjenčanje sa 500 ljudi, drugi dan bih htjela skromnije nešto, ali u svakom slučaju voljela bi da to bude u crkvi Svetog Duje. To svakako. To znam, to će biti sigurno, to znam, to se ne mijenja, to stoji već godinama. Vidim sebe da prođemo ovako cijelu rivu, idemo u Svetoga Duje, možemo prošetati do tamo ako hoćete. A kakav će pir biti, ne znam, hoće li biti veliki, hoće li biti skroman, to ćemo još vidjeti. Nakon nekoliko gaža po Jadranu, Jelena će nekoliko dana na zasluženi odmor. Poslije toga ide za Zagreb gdje čeka snimanje spota za aktualni hit Gospe moja. Do nove godine planiram izaći sa jednom singlicom. To svakako, a novi album, ništa još nismo razgovarali o tome, ima vremena. Ti imate godinu dana da mi izašao novi album i nema potrebe za drugim. Eto. I dok su reakcije publike na novu pjevačicu Magazina Ivanu Kovač prilično podijeljene, Jelena o njoj nema neko određeno mišljenje. Samo bi joj poželjela sreću jer ona je svoju, kako kaže, već pronašla.